Unatoa wapi nguvu ya kudate na hii economy? Muhia ageria kuga ati ndaramenya kiria kiratuma andu mendane na niguo bei ya maguta ihaicire na muturire wa batira, no akorana na reaction iria atagwiciragia kuma kuri fans ake. No tutanatenderithia ici makiria, hihinyaga kengere kau niguo hingo ciothe ukamukagira notification, ugakoragwo ri wa mbere gukinyirwo ni video citũ fans a Muhia monekana kumugaruruka na njira nene riria Muhia arekereria video ino akiuga we ni arigitwo kiria kiratuma andu mende relationships na economy ya ihinda riri. Muhia agikindira ati we riu ari single na orohwatara aria marageria kuingira relationships ni matigane nacio na maikare mari single take tondu matihotana nacio ni undu wa uria thogora wa muturire wambatirite. Na thiini wa comment section followers a Muhia matinenda kumuthikiririo na hanini, na nimonekana gukorwo makirarakwo ni miario iyo akorwo akiaria, kuona meciriria Muhia akugeragia kunyuguta miario iyo kuri Luciana na 90k cents. Akorwo akiingira thiini wa comment section na acokeria Muhia hau akimwira kweni wewe unatoanga wapi nguvu, nake Grace akira Muhia penye wewe unatoa ya ku exchange huyu na huyu, na theka muno. No yungi akimwira kwani tuna date economy. Aingi magicokeria Muhia na maruru maingi muno, kuona magwiciragiria akorekagiriria miario iyo niguo ikore Luciana na 90k Kamso aria maronekana kwendana muno guku nenda-ini. Kaundu karonekana gukorwo gaking'urikia Muhia wa maingi muno, kuona andu makoretwo makimutungia ndeto cia eri aya thiini wa comment section yake na nenda-ini ciake ciothe cia ukinyaniria. Oneka video very serious, andu marakorwo makigeria kumutungia ici cia Luciana na 90k. Ndioi we wakinyirwo ni ndumiriri ino atia, tukorwo tukiaraniria down the comment section. Sasa niulize, kusema tu ukweli, unatoa wapi nguvu ya kudate na hii economy? Alafu napata mtu amejiekelea wasichana wawili, ama bwana amejiekelea side chick mahali. Unatoa wapi nguvu na diesel 250, petroli 240 something to 30 something? With this economy you should stay single. Juli kubaya. Ama basi show us your ways basi. Show us your ways. Tuambieni kwenye mnatoa pesa kwa comments.